Zinyane Matonko. Ngizalwa eGwanda South. Ngazalwa ngo-1942, 12 September. Sikhula sasingakwazi ukuthi kunjani. Uyakubona nje ukuthi ngumuntu khona emhlabeni uhlezi lo yihlo nonyoko ufuyiwe kule nto yonke awusweli lutho. Njalo mina sazala sababili suku lunye lomunye intombazana. So ngesikhathi senesikhule ngesikhathi samakhiwa lena kulamakhiwa lapha laphana abantu besayisinqa sikhuluma abantu bezitwa hayi indawo ethi sasihlala kiyo sayithathelwa inkomo kwathiwa si reduce lina kwenzakala kini ngesikhathi neso. Kwenzakala into eziningi kakhulu. Sasihlezi ekhwinjini lomfula okuthiwa nguThuli River. Saxoshwa khonapho kwathiwa alifuneki ukuthi linathe amanzi la aseChebichebi. Liyabe lihamba liphotshele emanzini. Sasuswa-ke sasiwa lapho kuthiwa kuseMatangamombe esikhona kathesi. Kulo mhlambi sibile inkomo very close to 2,000. Sahlala khonale lapho esikhona kathesi. Sagejelwa imigodi nguhulumende lo wayekhona. Ababelamandla abo bazigebhela njengathi bazigebhela umgodi wethu okunathi ngoba umhlambi lo womningi. Ukuthi ngesikhathi esinjengasona sisalamhla kule drought imigodi leyo siyichamazwe. Lo kodwa awuzakuchamaza ukuzivela lamhla. Wena ezepolitics lezi uziqalise nini ukuthi uqalise ube le ndaba lento zepolitics? Ezepolitics lezi ngiziqalise 1958 uba duze kwazo. Ungasitshela ukuthi kwakuhambe njani? Ngihlala eMakhokho. Ngihlala lama-politicians lapho. Ngihlala lo Ethan Dube. Ngihlala lo Edward Mbawa. Ngihlala lo Jason Ziyapapa. Labanye abathi zakwentliziyo. Mina ngifunda eMzilikazi. Intambama kuyimi baphekela isitshwala. Emini babephuma beyemsebenzini nawo. Laba besebenza imisebenzi ebaholisa imali kodwa lezi imbangazo zikhona phakathi. So waqala ke manje ukuthi uyahamba kuma meeting abo la. Kakhulu. Angena kuma meeting abo kakhulu. Angena ku-youth. Akusitshele ngamalanga uku-youth lapho ukuthi kwakuhamba njani. Kwalalisenzani? Yonke ngaleso sikhathi kwakukuhle ngoba kwakungakabi lamanye amabandla amaningi bengakabhazuka abantu. Kwakungasoze ubize umuntu ngomhlobo wakhe ukuthi wena Tshona ube layo lithi wena Mndebele. Kwakuyibona umana wevu umntwana inhlabathi. Lalungekho bandlelo lesihlalo. Ngokubona kwakho wena nje umuntu involved entweni zepolitics lezi ubandlululo luqale nini? Ubandlululo liqalise ngo-Innocent Nkalala wabondaba nengisithole aboMorris Nyagumbo sebefome izanu yabo ngo-1963. Lapho kuqalise ukubona ukuthi into asihamba kakuhle. Njengama-youth ezani lali ama-youth epolitics ngesikhathi nesukuzapho lalisilwa? Lamanye amabandla sekulezanu lalisilwa? Kwakuvele kungasabonwana lapho. Ngoba behlukuluza kakhulu abesiNdebeleni kakhulu. Ngenxa ka-Innocent Nkalala.
nguye isikoti yasendawo kakhulu wayedala lolu bandululo lolu njalo engazwanani futhi labanye abafowabo bakhe. Ungakuxoxela abantu bezanu laba bathi ngesikhathi siphuma kuZAPU lapha abantu beZAPU basihlukumeza kakhulu basitshaya into ezinjalo la batshali nabantu bezanu. Lazange kwakungasikhathi somneso ukuthi uyahlukumeza omunye umuntu. Sasilabantu enkokeli ezizwayo ezinjengabontuta ezinjengalumfana wayesekhwele sendawana oAnanda yawekhokheli youth. So abanye iZAPU yakhula lapha abantu bahamba empini, wena uhambile empini? Hayi mina empini angihamba. Ungabule sizathu why? Esizathu imuli yakithi yayesihambe yonke igcwele khonale. Njalo umama osizalayo sasingu-8 ekumeni. Kwathi lo ngimeli lama wathi ndothi nje ubona impilo kamama ingaqedakali. Bala khona ngapha uze angavelelwa ukufa umlondoloze usithense lapho kwabo ebekwe khona. Yikusala kwakho? Ngathi angasala mina lapho. Kulesikhathi lapho wena uthiwa waxabana lekhiwa lapha wagcina ulitshayile, ungasitshela ukuthi kwahamba njani? Kwakungu-1966 angifundisa la ngingutitsha. So ekuphumeni kwami esikole ngadinga inkomo ngaziswela. Inani belifuneka lalilutshwana. Njalo ngile nduku yami enhle kakhulu, kakhulu. Uthawathi induku zami zingakwenza utshengisa. Kodwa leyo angisabanga layo. Ngavele mbazi induku. Umkhiwa utshela kimi kusasa ngisathiphen elinje emapati. Ubise inkomo lezo ezingafikanga la. Ayisavumelana. Ngomhawu wakhe nokuhawukela induku lemqampuzi ngangiyibazile wanthathela. Athi hayi asoze ngithathele induku yami lefana lo mbopho wakho lo oyamilelo. Iyanceda nxa ngihamba siyadinga inkomo ezinye. Wala ngayo ngathi hayi ungaqalwayo lokho. Amhluthunela. Wayelo mqoyo yakhe uyi-Ivory, ezinga-Ivory. Wathi kunje ngikuthathe ngathi isandla. Watshaya lapho kwababomvu. Ngathi hayi akuqalwa lokho. Akuqalwa lokho. Angabaleka ngama laphana. Walandela ngamtshela ngathi zwana ndoda. Uyabona isigumungano leso. Ungaseqi uze ngapha kwaso. Uzaba usungene ku-territory yami ngizakuchaya. Asuze ngingibekile. Weqa wanika intamo wathi chaya. Mbuzana. Honestly upesi yaphezulu semchayile. Amshaya isibhakela? Amshaya ngenduku. Yindoda elengalo ezingaka. Iziboya zingaka. Watshona phansi. Untuye unkosi wakhe laba. Abakabusithele lento leyabona. Beza bagijima ngathi lime khonapho. Lingasondeli phansi kwami lintshiye ukuthi lifunani. Basifuna ukufaka insimbi, sutshe ikhiwa. Ngathi hayi insimbi yakuqala. Lingaphikisa ukuthi lingenza lichaya ngize ngibe leshuku ukuthi ubuchopho bakho buchithekile bonke. Lo ngimzwele kuphela. Nina lichaya libulala. Kulubulala ababili. Ambalikanga ngema. Ngingafaka insimbi lenzeni. Sambi lawe kwanda. Athi hayi. Sambi nekwanda. Amfakwa insimbi mina mfuni. Wavuka umkhiwa lana. Izisopha igazi, amabhulukwa asemanzi zicame wachama. Uthe kulapho engavuki nganazelela ukuthi umbhobho wakhe uyitshiye lapha behlezi khona
advance kimi ufuna ukwinchaya ngagijima ngawuthatha bese nguthethe lapha ngawugovisa ukuthi umbone ukuthi kule nhlamvu phakathi ngathola ukuthi awula nhlamvu kathi good yena ebhantini lakhe lapho le nhlamvu zakhe la ngathi good lo kasanduli lo kala ule nhlamvu kala mbopho mina ngilombopha ngila nhlamvu square sisiyachana ngokuthi kwesinto sasuka lapho sayindala ukuthi uSekafusi esevukile esekwalisana drive awulo mfana kwakho nguThomas Sekafusi wambuza ukuthi basi kwenzakaleni athi lo pikinini ngalo mzimba omncane ngabe enteleleka noma ngimdala asengikhulile ngasemfundisa wasefuna ukweqela emoteni anhleze emvesigangeleni la amapholisa ukuthi anjaye labana bayake bathi wena ungaqali lesubonile deepeni lembizo asifuna ukubona futhi kabili uza kubulala lo muntu mona hlale ibembe into yakhe lo mpombo kabasakho ungaqali hayi suka lapho seyikwanda sengafika eGwanda esendleleni ngisukuma phana lapha ngaphiswa ngachapha phezulu kwamisa imoto akungikholana ngayiqela phansi konke kwami nguphethe induku yami ngilayo umbopho wakhe ngilawo ngameceni komgwaqo akubi impesela yami ukuthi nilahla amanzi ina wakumanye ngetharini wathi buyi sihambe ngathi reverse uzongithatha lapha ngehlokho ambuyi ngapho nxa ungabuyi ngiyabuyela emuva ngihamba ngenyawo wa reverse motor zingikhala ukuthi umuntu ukhanda chisa ngafika ngangena emotweni sahamba safika eGwanda athi sifika eGwanda lapha bambuza amajoni athi amajoni amasedi athi nje ngupikinini lo ngathi ngibutshele kudala ukuthi imkhulu mina epikinini umsethi yokiwa wabe goki iyembe usofuna ukuyiqalisa ngathi do you want to buy this fight you'll regret why you started it umbobo sebewuthethe induku ababangathatheni you'll regret why you started this fight asebemkhuza abantu wase sithi emapholisa ntathala umuntu lemfaka esitokisini imshaye kakhulu hayi amapholisa besintu bahamba lami esitokisini bafika bathi indoda xa usutshaya kakhulu wenzeni ngathi yime nje umkhiwa lo kuthiwa nguJohn Brown emakhipheni ye bathi awusutshaya wena bavula isitokisi ngangena nje bangisigqokile indlela amawathi ambonke lezicathulo wathi usuncedile la umuntu abakule report evela komzimuntu naye lo mkhiwa osehluphile kakhulu thatha bamvalela wazihlalela kwalapho esitokisini sebethethile bathatha le statement wangwabeza uvuka bethatha istatement ekuseni ukuthi kuhambe njani ayibalance iyungena kwabejele bakugweba lapha ngagwetshwa 18 months kawuthiwa wenzeni icala uthiwa nitshayikhiwe kalami ngokuthi nitshayikhiwe bayithatha ngokuthi i-GBH so wahlala 18 months nje ngala enze yaphila njengomuntu wesikole ngakhutshwa ahamba suza kuye yaphila yakho izangena eHigh Court koBulawayo ngabuya koBulawayo I think it was close to a year or 8 months nakabizwa ngahlangana lo Chief Justice uDendiyanga nguye kwafika wathi hayi
isigwebo sakho uyakunika 12 months. Angikuniki ipolisa, angikuniki igadi jeli, hamba wedwa. It was only Wednesday. Uye eGwanda ufike ubatshele indaba yakho yonke bayazi ngoba esukile eGwanda. Angila mali ekuye eGwanda siza kunika iwarrant. Baniki iwarrant. Nahamba ngebhasi kaShushine afike eGwanda athenga about 11. Angazingenela ipower, ngithengela utshwala, angazinathela, ndingakazana ngabheka imfuyo zami ngamankazana. Ngo-6 ngaqoqotha ejele. Ngathi ngikhona kwishe ngolwesithathu nangabe sekuyi-Friday ngisho ngolwesithathu koBulawayo kuthiwa ngibuye ezoseva isentence yami la. Usajeni wangumdokotela ngikhumalo wathi awula polisa awula gadi awula ngathi angilalutho ngize ngedwa lokhu ipheshana lokhu enguphuwe kowarrant. Wathi hayi angivumi into enjalo, wena uzovulela izibotsho ejele, angungenisi hamba. Yabo right, bhala iphepha lapho uthi umbuyile ngizoripota ukuthi ngisubotshwa ngolwesithathu vele sesivile amanye amalanga amabili la ngifake esikhwameni uzobe ufakazi ngingadinga ukuthi ngibuya ngejele. Thatha iphepha wabhala ngaphuma egedeni lejele eGwanda nanqali yasejele eGwanda. Bemfike egajini laphana ngidinga ama-lift ngathi ngayekhaya amasende yazanilandela kodwa ngathi kuye ekhaya eMatalangondo ufuna uthatha ama-lift nje koBulawayo. Ujail master umphiwa uVan Staden wabethusha uthe sethutshile usajeni Khumalo emtshiye uthi lapha kulomuntu onje ngikhona ukulitshela. Yekho ukuthi ngifonile athi uzabuya nalowo muntu yedwa engila escort engilana. Abona ukaJB egijima hayi uyafuneka subizwa ngale incwadi lana ukuthi ungixoshile ukuthi ngizovulela abantu ejele. Lokho ngila uye ngahlangana la umkhiwa lo uVan Staden wathi lo muntu lo angaphumi egedini leli lejele noma sokuthe uzaphuma kuphela nxa ekhutshwa yimi ngihamba la lapho ngifuna khona la. Ungamsuthi esebenza kuMagistrate kumbe esebenzana no hlale phakathi la uzalihlupha ngaphuma lo muntu. Hayi kwaba njalo ngahlala aze ngaqeda isentence yami 1968 I think January or February. Ngeno ngo-67. Wasubuyela edorobheni? Ngithemba ngiphuma ejele bathi iwarrant yakho uyanga ngathi ngiyeMatalangondo ekhaya. Ngikwazi ukuthi ngizalandelwe emva banilungisele iwarrant bandinika. Then suka bana ngafika eBhimu ngadabula ngalahlele eBhimu mina ngabuya koBulawayo. And kushuwa amasayidi eGwanda azi ukuthi uphumile ba-drive bale ekhaya ba umama athi asejele eGwanda bathi ayiphumile ilanga lingaka athi angikambuyi. So base befuna ukubopha futhi lapha? Ngoba ngangu-chairman we-youth ngilo jaha ngu-Albert Dube Malala engu-secretary nangu-chairman we-youth kwanda ekhaya. So seliphumile lapha sekuyisikhathi sempi lapha njengama-youth linala lisenzani? Sasincedisa kakhulu amajaha abuya evela empini ungakabi nguzibusi
la kuthiwa ngama-Zebra Forces. Bafika ekhaya lokuthi information babeyazi ngalo ukuthi ngathayikhiwa ngathale ejele ngathini kwathini bayazi bonke abayidlula kulapho. Sasibaphathela amaphilisi sibathengela amajini konke bangafuna ukuthi sifuna into enje kumbe funa straight se-whisky kubesani sasiyeza ukuthi sikudinge sikuthole sibanike indlela ababe sithe ukuthi lukwenze njani ukuze kufike kithi. Amaphilisi mina ngibula ngasihamba ngeveni ngangivula isipewuli faka into zingamaphilisi phansi mfake ngivale umoya nje ungabi mningi kakhulu kwenze ukuthi la uroadblock babothezwa konke hayi leli lipontshile. Sasiphila lapho njalo. So ikwakwenzayo lapho impi ziyaphela. Ikwangikwenza. So awuzange ubotshwe futhi ngemva kokuthi usubotshwe uJackio? Hayi. Sasithi nxa kulama-talks eMalta, eVictoria Falls, wherever there are talks. Sasivalela a week before. Ungabi lama-talks. Kuthathu evalela. So kutheni futhi? Hayi sizakutshela. Angaphela ama-talks ona lana. Athi hayi wena lamhla uyaphuma. I-charge yami kuyini hayi hamba sizakutshela. Fani part of it abanye babengidinga. Ngashwana labo nje banihlezilaniswa. Bethi ndoda sidinga umazinani Madongo la. Angikwazi singambona. Ngithi uyekhaya lamhla. Bengila nyamasile uyekhaya. Bekhuluma lapha. Bazana uliphetsha ukuthi uzabe nithi angazi. Uyahamba nje ezithengela inkukhu zakhe akuyathengisa emsikeni wathini anike iphetsana ukuthi angabuya umnike iphetsana leli azasibona endaweni enje naye kulungile. Mina ngidabule ngilale. Indaba yenja enja hayi inja ilapha kumtshayeli enikela injakho ukuthi imbambe lapha achayo khona eyichayo khona la injakhe. So umkhiwa wathi ezama ukubopha lapha wanikela ngenja yakhe? Ye. Okay. Ngoba inkaname ukuthi ngalambo ule nhlamvu la ephantini mina ngilombobo kala nto ngiyenzeka. So wathi ezama ukunikela ngenja wena wachaya inja yakhe? Inja ngayichaya kodwa azimbiya ngichaye na futhi. Wena ongela nja khona? Hayi ngangela nje inja mina induka ngube. So selithola uzibuse lapha wena uyangaphi? Ngo-1980? Hayi ngo-1980 bathe sibewile kwakulo mne wethu uCharles Madongo owavele ehambile empini wawuya ukuthe ngo-78 ngansiyalala ukuthe sesithola uzibuse bandinga amathaba ubulawa wathi hayi umuntu lo useHarare senzele Harare bandinga eHarare amajaha engazi abezipho wantinga kakhulu is now late Dr. Benjamin Dube. We grew together, went to school together. Sasihlale eMakhukuba sonke futhi wantinga walithola ngambona. So sebekudingile lapho uyabuya futhi koBulawayo? Hayi ifamily le ehlala koBulawayo mina ngihlala la. Nama-weekend ngiyagada ngibuye koBulawayo le family yami ngeSunday ngibuyele. So ngesikhathi after impi after 1980 sekubuswa lapha ilizwe sekuyiZimbabwe.
ube involved kakhulu entweni zokwenza ama logistics eMkhonto Sizwe. Ungasitshela ngakho lo? Yeah, kwathi uCharles esewile wathenga iplot eWaterford. Othathi thiye umsebenzi, ngathi umsebenzi. Saqalisa ukulima. Kuthe laba sebewile abeMkhonto Sizwe. Bathenga ama properties engiyazi ukuthi iRange Mall, iTrinensi. Base bekhuluma lo Charles. Charles wasesithi no, ngizalinika umuntu ozaliranela iRange Mall. Angazi wafela unkukhu, ingulube, inkomo zochago, bethola isupply yabo khonapho. Silo munye wakuthiwa umhlapho. At first name ngiyazi kumbe bayasebenzisa amabizwe egangena ngikwazi. Nazo labanye omunye wakuthiwa uMosi. Mosi is late now. Where ku army South Africa. Elo omunye wakuthiwa uTolo. Yiwe engancedisana labo labo. uCharles sithenge iplazi eMarula. So wazana iRange Mall, ngilala iWaterford, ngilala eMarula konke lo. So labo so ngapha futhi wawuncedisa be-ANC kuma endani zabo kakhulu banginika imoto balimela ngapha ngale eMarula kwakuzinkomo eze-ANC no, ezika Charles. Okay. eRange Mall kwakuzinkomo ze-ANC, lamadonki, lenkukhu, ezenyama, lezamaqanda. Amadonki babe wasanga? Ayilima emaplotini, i-ANC, iRange Mall amaplot amakhulu. Babe lima ngawo. So ayilima umumbu? Ngesikhathi sezulu bawulima umumbu kodwa kakhulu anti uyalima indawo lapho uzaphinda ulungise imbede, uhlanyele imbida, ikhabichi, amatamatisi, so on, i-vegetables. Iwaphi amataski omadongo akunika wona ukuthi ubancedise ngawo abantu be-ANC? Ukulima imbida, inkukhu, ufuye inkukhu. Ubancedisa besenzani bona? Hayi bona ekakhulukhulu abona umuntu nxa elilo licatsha liqalisa ukubonana angeke ukuchazele konke. Kodwa ngokubona kwami amadoda laba babechaya i-reconnaissance mina banithemba kakhulu baze banika le moto engangiyisebenzisa. Ya nxa nisangena ezindlini nilala mina ngizabathatha imoto lento zabo ngiyethiya point abayifunayo, drive the whole night, ngiyephenduka ukuthi kusisa ngikhona la. So ngesikhathi leso ba driver ngento zabo asuma into zabo lezi kwakuyizikhali. Wa driver besiyanga. Bisemngcoleni phansi kona. Ukuthi kube lula. Well, angeke banjele khona sesabo ukuthi lapho engisiyaziya khona mina yafika ngime khonapho bazethule ubona ukuthi abantu baba bengaphi laba abanikayo angababoni. So isingathi ngesilungu ubungu logistics officer wabantu be-ANC la. I don't know. Ngoba ngangakwazi ukuthi zazicinwa nga angihamba la mina ngempaka babe emoteni ebusuku balodi into zabo ngingathathi le number. So area angiyazi lapha abafuna ukuya khona. You were not only a driver, you actually knew the terrain very well. Yeah. So you were helping them to actually find the place. Tell us about that. Lingasitshela ngama driving zenu lisiya khona ukuthi kwakunjani wongena amasotsha wongena amapolisa ngesikhathi seneso. Hayi mina khawuke kunhluphi uma ngihlangane lenye into angizazi izikhathi zami zokuhamba ezobusuku
ngihambe labo ngiye labo lathi liphuma engengithiyo omunye kunalo ngangadingi ukuthi lwana ngubani lwana ngubani mina mfuna bayenzela lokho abakufunayo bantshele ukuthi bazifuna isithendane nje uyayazi leyo ngiyazi ngihambe nje bachako lapho engihambe labantu abangu-3 ngibe le-2 ngingakubuzi futhi ukuthi kathi lo manje lo myeni mthelani ngoba uyakusesaba la ukuthi antaba ngababuza into eziningi ukuthi ufuna ukusithengisa yini ungeke umthembe umuntu ongavelile egangeni ungamthemba hayi yebo. So ngesikhatheni umumo welizwe wona wawume njani kwakume njani babe ngabantu abamkelekile elizweni kumbe babe ngavunyelwa lapha kithi lapha kithi ngambona babe ngafuna ngohulumeni kodwa abantu bebafuna ngoba khona abanye engathi kwenye weekend ngizihambele ekhaya nje ngitshayisile imisebenzi yami lo ibhizinisi ngiyasebenzela umama naleni leyo ekhona uyazi ukuthi umuntu okhona usuzumbona ukuthi uthutshe nga uzambe ngeze khona phansi kwakho khona kungamagceke uthi umuntu evela emndeni abantu angihamba ngiyamthola umfana uthwele sasitshele ukuthi asithi ngamakhorela nasasi izindlovu ngabantu babethwele izikhwama mfana lenkafula kuvala ngathi umuntu lo uthutshe nga ngimbuze ukuthi hayi mina angisomzipho ngumkhonto wesizwe ngiyahamba ngiyale ebuye kodwa nje umuntu ngqoke njani semphelelo sitabuyile athi alright asingene endlini singame echini umhlaba la ulamehlo khethe impahla ngangizithanda impahla ezingane zingama camouflage ama-cardigan ama-camouflage so ngikhuphe ngimnike athi alright uthi pheshe khona la usuzisala omunye umuntu ukuthi ngibona into enje ngokwakho nokubonile khona so akumula zakwana ba3 baphathela namajinus bedlula besiya South Africa so uncedise kwaze kwaba okwesikhathi singanani u-drive abantu be-ANC labo bancedise emaplotini yabo baze bathathe ilizwe bathathe ilizwe u-94 yeah so up to 94 buloku bancedisa bancedisa kwaze kwafika utreasurer we-ANC uNkolbi ngithi wafika ngomkhola wathi uyikhetha athi hayi no uTolo babe ngafuna ukuvela kakhulu kodwa babe khona beyibo bantshila bathi uzahamba labanye bethu so lethi abanye ube batshiya phambili ngale lento zabo ngahlala lo Mosi lo Tolo emarula eplazini ngabafaka ku-payroll as workers of the farmer eka-CB Mathoko babe khona nje lapho ku-homestead but bele kwabo emission zabo ebengase sibabuze ukuthi le mission ni yini but nangikwazi ukuthi laba ngamakheda we-ANC. South Africa sithola uzibuse ama-properties ngonkana la ayanga ngazi ukuthi e-Trinens lengangiyirana le yanikwa omunye kuthiwa yathengwa nguSoul e-Trinens yathengwa nguSoul kwakuba e-Range Mall
yachiyelwa uGeorge Tau. uGeorge Tau. Lo wayevele se owayeyi-prisoner la eyaboshwa labo Moffat Khatebe. Nguye wachiyela leyo. So uGeorge Tau lo kwahlala la. Hayi uGeorge Tau ubewahlala hayi mina sengisukwile kodwa ngiyamazi wayesiza. Kulesikhathi lapho ke okwabhonjwa eTrinance lapho I think wafa umuntu oyedwa kubhonjwa ama-CIO ayesebenzile uhulumende we-South Africa. Usayicabanga incident yakhona? Usayicabanga ni? Lisayicabanga into yakhona ukuthi kuhamba njani? Lingasitshela ngakho. Ngangile eRanjum ngizaletha inkomo ngapha. Ngiyakwazi ukuthi kwaqhatshwa umuntu edrive waphuka imoto kodwa hambe ethatha umuntu eTrinance. Nxa ufika ngale uhamba nje umisa imoto la uchaya iwuta lo muntu ozaphuma khonapho ubuye la but eqhatshwele kwi-employment. Iwuta lana, it was not a wuta eyolanda umuntu. That car was Bob trapped. Ngachaya iwuta zasuka. Ukuhamba kwami sebentshele ngakhangela ngaclear ugagu lapha engadobha khona. Can't remember kumbe ayi 4 or 5 ama-grenade. Ngababiza bona beyensi ngathi 100 kulento ezinye ngaphansi kwesihlahla liphosela abulalisa abantu abasebenzela la. Wathi uclear ugamula ngehlo. Ngabantu alungayigamula ngehlo what happens? Hayi kubantu into ezilula. Bayithatha. Wahamba. So kubhonje eTrinance lapha ngaphandle kwa-driver lo akulo omunye umuntu walimala? Hayi. The driver survived or died? Died. Oh, I miss meat. Futhi umntwana ngaye angalimala wena or something. Wayengumuntu umuntu lona was picked from employment exchange. Ubeke waba lesikhathi se-Gugurawundi lapha. Lina ngesikhathi leso ayi-Gugurawundi azange li-affect. Yasaffecta. Lingasi ukuthi yali-affecta nje. Ngangisemarule, emarule. Emarule lapha ngasuka ngokuya koBulawayo. Ngangisemarula njalo ngirana iWest Summerton. Ebelulu. Uyakwazi? Yeah. Uthiwa kobani? Khathesi uthiwa uMazinyana. Nguye nalo muntu uMazinyana wakhona. Oh. Yeah. I was running that thing, that's the thing in 1981. So, ngaze ngibuya ngapha. eGugurawundi yagcwala idorobho lonke lelo. Lezinye induku nazo la engazi nduka ngabe eGugurawundi sebeqedile umsebenzi wabo. Bathi ayithatha lokhu izinduku lezi zabona uzakwenza ngaso. Induku bathi. Induku. Ebezasetshenziswa. Ezimcampus ababasithathela abantu ezindlini. Mina ya drive ngifuna ukuyavula. Kwaba ngafika phana ngikhangela ibuilding. Cross umgwaqo wa Gladstone. Wamisa. eGugurawundi. Wathi uyanga. Ngathi I'm the owner of this shop here. I've come to open. Success. But no opening today. Stay where you are. Ngathi muthi. Kathi sokusenzakalani? Alaziwazi. But when you are hungry, what are you going to eat? I'm the owner of this shop. I've got the keys to open and serve people. But stay where you are. Kuthiwa ukusemini. Or it's now open. You can go and open the shop. Or you can I can take these ones. I'm not using them.
curfew is finished. Just like that. Ngale emarula amasocial ground kakasuki bathu komunye esifuna manager la bathu kubulawa but omunye agijima emtshela kuye la asisuki lapha yangabuye obuye umuntu nje kula masoja ngale bathi ngibuye lawo bakufuna asenze uthi ku ground wena uyela ukumtshela uthi umazinyane kakho uyaharare kuthi ubizwe ngupresident uMkhatha wabuyela lo muntu nemessage evela kibo yiko kusuka kwabe sechaye abanye abantu athi kule one wafaye manje angimasiswa lo muntu ukuthi khona emarule uthi umntwana waye local yini kumbe so abulawa ukuchawa ngamasotsha awubulawa ground umuntu ekhulile silo emhlophe nke so la angazi ukuthi phakathi katolo lo mosi wachaka ngoba but umunye wabo wachaya kodwa bambulalanga yayi umunye wabo wachaya so when you were wanted to be also mina bemfuneka sibili ubona ngani babe kufunela ukubulala why babefuna ukubulala kwakule nkomo kwakule mbuzi kwakule zimvu kwakule amapizza ekwelusa izinto lezi so why babe yakubulalela nokuthi le nkomo mntana wazithola kuphi umndebeli bebezambulala ancede ukuthi umtshe uthi ubizwe umgaba uyarara so inkomo zakho abazithintanga zathunjwa after zonke akulanto esayizuzayo khona ngoba le izimvu inkomo amabhiza konke kwahamba akwasiko kwami personal ungaphuthi engimela mali uCharles iproperty zakhe akusitshela ukuthi bathi befika bezothatha izinto lapha bathini sibili eplazini hayi ngangasisekho lapho ungakuhlala ngangasekho lapho so bathuma izimota I think kwakuyi message of court message of court uyazithatha yonke property le